Gabon vorajoro fanga nyama General Brice Oligui Nguema minye fusiri bongo la kauka fanga dala ni Ali Bongo jigini kabo fanga na Gabon san 2023 ndene marsikalo tile saba franjoro fanga nyama General Brice Oligui Nguema ya yira kafo aye cheboye jamana kundigi sigi kalata natala avril kalo tleta ani fla franjoro fanga nyama Gabon ashibe sambi durula domina bina fanga na akunya jira kafo franjoro fanga kundala kalota ni zegindu wale debi franjoro fanga inlabe ka fanga di manana masumani umo ki kodu okora ye akunti kambo jamana nyama ya nofe ata kumike kalata labe ni damaye nga kalata sharia kura uminu mblara senga kwasa ina Gabon jamana kono onambe jinye di surasi umo ko ubise ku kambo wa masere uka surasi ya bla ere ku kambo kui femi vombe kalata sharia uro surasi ya kunga ni manya kibe jamana nyama ya nyini ibi yere bo surasi ya kono ki bla furuba maya binakuka maningono okora efo ika jamana nyama ya makasa dala ibe furuba maya binakuka ngani claro la ibi segika surasi ya mu minungu hakili la kafo franjoro fanga nyama Gabon Oligui Nguema kwa bora surasi ya la ninga soroki kamo jamana nyama ya nofe olu bengalo ndigiara mamu ganyo na kumbe minungu ya jira kafo ba fe ka jamana nyama ya nyini Gabon jamana kuna funidi sira ukema ka jira kafo amacha amanyi tabo amo toka sebe kwa ni mesina amani ema o majaka jamana nyama ya nyini marsikalo tlesegi ya dai sega lu minu minyashimo akasoro Gabon jamana kamenda ni bome ni kene ya keme ki wolo labo ani nafulo minu mana ye yere bulu o bela jele ka buguna tige fulo dimashi temene Gabon jamana franjoro fanga nyama General Brice Oligui Nguema akume sanve kalanzula ka dofo Gabon jamana juru ko kunga juru mime Gabon jamana la a sarati kandi ka fo chefo war milliard fla klanje o min juru be jamana na ka sabuke fonctionnaire uga saladu kana fere beke ko bo jamana kana no sarali aye sanve kalanzo karamogo fene fu uga jira ka fo chefo war milliard fla jamana nyamo ka klanje kile sara olu ye ujeme klanje kile ko ayo bonya masekinge uye Rwanda jamana nyama Paul Kagame dimashi Rwanda fabala Kigali aye Uganda jamana nyama Yoweri Museveni denge surasike bismillah no ye muhozi ke ne ruga bai ko imeka ke Gabeni kumaye kumami ni mamurlenja kulo M23 ke meka Kongo Kinshasa jamana fanjama mine kore yamba fe ni Paul Kagame rega surasi yabe ko mamurlenja kulo kele deme Uganda ka uka jamana nyama Yoweri Museveni denge mime surasi ya ere nyama yala ni ma chama ngeme ka jigi ya kafo fa o nona blaba do fangana do na taula ka sabuge fa be sambije ginabi mwezi ke nirugaba ayira kala selila ka fotekeno blabna ke benganzebena Rwanda ni Uganda je maoma ni blara jamana do la kelena iblara jamana flabela wa jamana flabi faranyonga kikele Uganda jamana fene jakimbe jenseleke nani tomba Nations Unies fe ka fo Kongo Kinshasa basiki cheni na Korea yamba fe Rwanda jamana be mina kwa fene be ko nyona ke Kongo Korea yamba fe ni mamurlenja kulo M23 demeni kerengere ni nyana Uganda jamana de keme balu la soro yoro ye mamurlenja kulo M23 fe wale kele taji uminu nganga ke kakabuli mafon la marasi ni mbebe soro Uganda yamba de fe mamurlenja kulo M23 fe jazele nani toma Nations Unies ka jatemene nauye ajira ka fo Uganda jamana ere kele che Kongo Kinshasa dugulo ka abada mene mabba shigina katase mabba tamo wa janvier kalo minzara angoro ninye Uganda ma nyamauye ukakeleche bakilende denku blaka du Kongo Kinshasa jamana kono Paul Kagame Rwanda jamana nyama ani Uganda jamana nyama Yoweri Museveni jenyongoro baudu kasabuke nunu vla farala nyonga kafanga nyini uka jamana ukono mamina ni Yoweri Museveni be kafanga nyini Uganda asira Paul Kagame undemo oyasuro olufene utese kupete ufa jamana kono no Rwanda e kasabuge minu mefanga na Rwanda no e utuye uluke meku namine okuma jenseleke nani toma Nations Unies ka basikili jakulo ni banyumange to minu me ni olubi nyemo mo olu kungengu meka kalifa yoro do de ladla tutsi ubiseka kalifa yoro mi nu kama ko kande refugee Paul Kagame kumbe ode kono kafara atonyonga Yoweri Museveni de sera Paul Kagame umo kande refugee ina chiedo adigumbe afaso kono anere fana ne bilama nyema mindeme ka fangata akembe fetiri wale yemo ngoni ngeme ka kungo mine
mba fe ka ka fanga imbi kanzigi annona nasira ka faranga kan deme kelela Uganda nga fangata on na fene deme akase ka fangata afasola no e Rwanda Paul Kagame na daga wile jenyo andiri no e James Rugwerai ba Paul Kagame re to ka bo o gera James Rugwera ndanyane nonde Paul Kagame kumbo kalodibila Yoweri Museveni ni James Rugwera de kumana na tara atonyonge Paul Kagame no fe ukasoro ka fara Yoweri Museveni ka ninga fangabi Uganda sa 1986 Yoweri Museveni ka fangata akele ka fangata tutsi uminu ma no fe no e Paul Kagame unye ayolu bla jamana joroba ula Uganda Paul Kagame rekera lakana jakulu kerengere service de renseignement nyama dangai Yoweri Museveni joyoro be ko joyoro nafa madu Uganda aye fere beke ni Uganda ka de kelengera nyama ye danga bike Paul Kagame ungashia madoi munu nana binga bonya Uganda jamana kono ande jena ye jamana nyama ukura mina meche do ye fanga biki choko kenga katanga jamana fambata ko didna umo ni joyoro mingali fara dugulengelena nangele migo kadanga ye kata wali jamana deunda kanu nyami anga jamana no ande jena ye ngunu bile ka yere soro jamana nyama ya sokono Yoweri Museveni singoro akokuma icho nga konkumu asoro la ka Paul Kagame unwelesa na manye kafo ayoru labembebi akeme sura si joleunye ere Paul Kagame ye kalamba uke ya jamana bani Israel kono lakana jakulu kerengere nenya fero minu mise ko nyama bolo eyo kala uke ya jamana bani Israel kono ya kala unge Amerika jamana kono ne ko ni mba fesa na ba fe kata fangata afaso la Rwanda mba deme ba obengayo sa 1994 sa usoro la ka fusiri utu ka fanga dala Rwanda jamana kono minu ngume ku bali kasigi Paul Kagame ka soro ki jogo fangana ni nje de be Paul Kagame Rwanda jamana nyama ni Uganda jamana nyama Yoweri Museveni nje ni deme tigera Ukraine jamana la Amerika jamana fe alaba be songa Ukraine jamana nyama ujakuya ukusigi manga bani tabali bala ninye irisila jamana nyama ka hakilinai kerengere ninyana Vladimir Putin nga babu sendigi no Dmitry Peskov ye ka beni marsigalot le nani tarata nyi uya nyininga kuna foni dilaw yela Donald Trump Amerika jamana nyama kwasa na aya yira kafo ale irisila jamana tonyo yala bisika mumvo oro Dmitry Peskov ko irisila hakili bela kafo Donald Trump ka manda folola nyangi mvolo mi nyeshina irisila jamana mo Donald Trump de ya nyeshin irisila jamana mo ninga mina kumvolo fene di Ukraine jamana mo ya soro Joe Biden mana ama vladoni ya kafo Donald Trump aya yira ko sayena kafo ale ba fe ka ke ladiri ye ningo kono ko mo ko hakili to fe dola de ale de toro se irisila jamana mo ale ma foyinye irisila ye ni torote aye nyangi nyeshin irisila jamana mo mamina okuma kelela abeka marama fe cheka di Ukraine jamana mo kuna foni dilado ye ajira kafo Donald Trump yere bilama aya nyini Amerika jamana ministry so mi nyeshime Amerika ni jamana wala nyonja kwenye na bomu ani Amerika jamana wari so ba no trésorier ukalaje kanyangi do ujatemene abafe kanyangi minumbo Amerika jamana ni irisila jamana chepe ko obara ukadamene okuma kelela wartigi ba membena ya demeka jamana nyama ya soro Elon Musk oyito bololo nasara ukaka sebeni doke ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana nyama akanga fanga inde bla ninga Ukraine jamana bla pe kabise ka ke okuma mandat lui nga ni Volodymyr Zelensky ka kegu aka fere beke Ukraine jamana kono wasablo ka sharia sedota mimbi ya fake amo aka kokolongele bela ni kokolonyira nona ukomoko amnesty aka boy Ukraine vana kata jamana kono jamana mi ni ma tise ka fo kibito fanga jafe kika sebole o jamana mashina ka wele dodola akatemena ka mayaye o jamana mashina no Ukraine jamana fene franjoro fanga do kala be ninga kalata labe benga fanga ka segi Ukraine jamana kono ninye Elon Musk ka hakilinaye kone kunye Volodymyr Zelensky ya kumudeke bololo nasra ufe krengere ninyana réseau social X nazarala kelebulo autant mercenaires minu mebulo nu tambu yere soro Ukraine iresila che kelelo ugapuma ucha ya me X bololo nasra fe Farazi jamana de kelembe mercenaire do ako Ukraine iresila kele